Ebusa for me mo bibia akwa ne achen femra emergency Ghana TV so. Na Sodom engomo rani si ade abai wi nti mumie start enjane. Mumie start entru mikapa na esi ano esi. Diama meka se nyina ne se eye abrantie bi anuanu mienu o mafam chese o madiomo ho adie na eche kwanodofo bibi esi. Bibi esio enuanu mienu ena o mafam ho nen we be ma ne di oba ne di trodo nen o hwe oba na esu owosu eni de oya adofo kam ho e nen yenkonko chichi abofra ire 16 years girl yenkonko chichi ne ye ne enhwe bibikunu nso a esi no enfi omankasa omanum ne e banso amodofo adinche sa ho afa owie nso no like no wa share no subscribe de amame omo amana no nyina no monya bi ahwe wemi abia ono so no notify no nya me videos ni bi nso ade ahwe yenko hwe video no embra wodi ye frame me kwasi adi say ewe boko de boko uji de say ye boko na ena ye Friday boko na su gidi wom gidi na kwam say ko ne say kikri ana kikri na jina kikri e ko kikri gidi fahi mi ekọ ene say me se fahi ko ba so mi ekọ ko ebuokro estate kuma se ye nhe hai boko message ka se ye wo krom gidi okay it's you ene say ma wo me ba ya ye friend anti age enye omega ye anti age de dabi na enye asem wa ma me ye ma me ba no me di hiasa na tete akora no sa di pepe so awaduro na me nua ba ya ye friend no kwadwa friye odi mewu afa me ba no ene na nyinsan impiredu ama odi matem asa ye recording akoma o papa ewa America egumani ase o maame eka ho bi ene o me ye recording no o mtoto me ba ya no recording basa de koi America media wom me yele so ene kodwa fie no ejina ho eye recording ege kan sema eni tre ewo recording so ekoma me nua no America na metia na minim de ekọ emprenu one me ba no anyinsen a o maame no koyi kuyi emprenu ho ne hwan anyinsen kodwa fie hwan o ye me nua eba enti mienu na wakodi mpasogoro saa unia ba ena wo so ba saa ena omati $1 odon tentan ani ya wi ehu obokrom saa na tie tozo ema minua ba efiri abrochire bai ena obehunu ye no okoka ye aberewa no ya owo minua ba no o so minua ba ne mu a enya ade papa e wa ha edidi na tem poto mewan akura no a woni ne tikura no wo le di no woni ne tikura no akura no kodwa fie no aye ne bi pan e ma no waye ne de bi pan woni di mpaso agro sa di no atutu ya wo siboso ya wa brewa no unim oye kataso muaso ana me be die e peace wo cassette o me ko ma me nua no America no onso send cassette no ma onua ba se ne bonya de no esemfu o ba na di ni wa ha no wo be pass mpa bi na ya ka no o ma cassette nso a de akoma onua ba wona be fa Africa na akoye no anka nkra ka onimu ho ye nyina na ti a na ewe so e nipa me dan mo mema mienu no obefa mko aka me kwa na mte ha na oba so edi sansam fuwe na obenya kasapa bi aka kire me na me bu atome no na ye ho eniema na akora no afa na fa ahodie no wo
di cassette no akoma onua ekeka kwasesem ena me nua ba no so esande cassette ne brɛ me timetia na ese de cassette no me nua ba ne brɛ man ka menim de na ekobia wa na wonim sɛ nuanom no fa wo mo ho anti na menim makɔ edem ho epen ekoto sɛ me bai ene no eda empa so ya ntoma hyehyɛ mu me de menim sɛ onua no nti nya de obetimi adi no eja na mfra ne ntoma kakra wonim sɛ ɔmo fefa ntoma anyem wosi de menim sɛ obetimi adi no ene anyem na mfra ne ntoma kakra eye fo kankan to so enti minya no baaye no ena obeka kire me sɛ efina kro mami ba no enko kodwa fire ni dem obio ema me bayi ko ho ema me bu no enkoto nansia na na do adawro ma obaye card ya man ena me sorry say no me nsa me ko sala na say makoye me card no ena me ti me bayi ekasa ewa me ba be ma no edem kodwa fie ne dem na tse se oni ana sa ko se ho ahomache ko wi no wina timeti ye no ena me call ne dem me ba ne dem oni onua be ma ene da ena me call na me free champon me say champon anti age we matisi anti age kasa kodwa fie dem bonum kokko he o ma me ko he o ma me dem o me se wo a ena akora no si from call ma me dem anti age ni ho na me nya ne ho ma me say anti age we no say ona anti age so na champon da ne dem na me dey matisi kasa kodwa fie dem di na akora no wa mana fa epono ba ko a pie hall a chiro me ba ne ba ya ne nsuo kura no anti age wo hin fa ya me flower but so wo kodwa fie dem bon ma flower onti o se ai da na me toilet e ma me call kodwa fie na na e ma me e kwesi nti me ko no ko ka kire ni se wo me hwe ade a kodwa fie eye e ma me no so mu o kura titi matem to obai mere e wo ho fie se wa ho e champo ho anti agene gina ho e ma me ko hwe toilet nso toilet bi enim se wa ba kura no se mo nka me bia en kire me ena me busa kura se hefa na ho o si da na me wodem ho no ka se me ka se o mie me na me fa ho ensi woni mu ho nom no se o mpe entokwa bia obie me na me fa ho nom a me ne no enche me so dia me nyasem keto aka me fa ni agro kura nti oboma no se ma me enka ya je se oni me ba no anyi nsem prenu ya o ma me no ti age no ma me se wa no ana epebosia eko yi nyi se no gu ye na tse se onua na nyem no odi na nyem no me bai ma me no ana epebosia ye gu ama be ma no afa ne ho adi we ko report asem no eno the police for kofio imprenu ni nyina ahoache oni ho eti asema abanu obeni asema no se ohu ja butu me se asema no se abedi ya eti bia bia ko je fie no bia no temi me se abedi ya ayo papa dana ma abedi ya se wo ko fo obi ba na wa nyem no se kire se me ma je timi ma wirem na me da hwe me ba na da hye won so ba hwe me ama ma wuo no wo di nya do ase wo mia o enya nche o obi kura huru kura no a enka ne se ne ma hu se obi abontisu nipa na wo moja fra na wo di me ba da bia wo wi no na wo di no ani na ni wapire no o ba me so na bo ho ka me nti ase nti kojo fie no wo tie be fie so a oni no so e tie be fie so a oni onana no kankan na mo asu abu ano
wo mu tema fide so a na kwadwo fie na na nya o maame kwadwo fie na no eye me maame no onana owo maame no wo mu wasu ebu a ho nti denti na so onana wo so maame no kwadwo fie no maame e maame okay na yewe munyira mo tefaako yenja tefaako busu fie eye me nua ba kwadwo fie ye wo dan kasa oye me nua odi machi unia ba na unia ba ma me nua ba ma ni ba no na uji se nuanom yi omunim se omu ye nuanom de omunim pa sa omunim pa ne mrade bi ene ode eye ya odi mi ba no ene ni nyi se baako adenti na munyina mo tifie na anti agi tumi kose kwadwa fie dem abubobo wo huni anti wakoto mo ompa no so so obi afrantoma ba ma ne oba motena ho ama kwadwa fie nyedro wei abususam wei akoso ma wanyem no yakoye matekura se mo ye gumpre no denti na wo sasa no koso anti me tifie ono minim se onua no no enya de a ye ne fie bi kwansi woda efise wo mi a manina du sei menti bi akosam kwa we fie woda ye busua kase ne woda ono na kwa no ene se obepeme ene ka kumie ene ode fa me bayin so oma minnuanu mo enyia wa bohye no bie no a ofie mie ya bisi ne onu papa no ya wa America no onfie me be ma ba ko so wa America no kwa Canada no onso mfie me kwa me ata ensem fu no mu di kire me na me mama atiase se ese enso tawa ponchani a oje wo asemo ya aba no mini o medi papa mini kapre me dama bai kwadwa fie wo fie sei o ka konfie aduasa na akiri ana wo ba nti age so wo fie sei onso edusia wo busa nti age sei anya busrem ka bi na o ka nyembia wa ma ne ho kwa ma onua kwadwa fie enada wa to nanum to akyerɛw wa to nanum akyerɛw me se o ka ne sei menti na o yiden so kwa yi guma no media me minim de kocha me no ekoyi guma no se me no na ho akora no ni papa mu a enke baaye no o so o ka kyerɛ me ebia eja se na oba no akoye wo se wa nka kyerɛ no ababa ako atosu mienu ni nyina wa mama ne onte se me bai dware ya o ko school ana me ka kyerɛ se o se wa aka se ni a kyerɛ me enti me ni ko school mo so wa kan no kura kyerɛ me a me kwa kɔbɔ o teacher amane ama school fo ahu se onu nua bema ɛda sana me ba no ɛka ne kura wom bia kyerɛ me ben no ka kyerɛ o ka kyerɛ se no kura one no ada ana mo be na mo tuo fa ho se anianu mienu tifie na omo wi omo ho na brebe kura no mtumi wi omo ho ya na madana media mada abana no bobol mada no otumi ba efie no abe frɛ me o frɛ me a no abusa me ba no minim so onua ma kyerem so o redem no afrɛ no antiage o frɛ no nya mete antiage bra na akɔ nso aso no kɔ enti minim sɛ odi no wono odi ayaya okobobo ba metimi to ultimate ya re twitwe nan oba na me ba ba me dem da kojo se menyi ultimate bre no fa twitwe nan no afa do de ko odi twitwe ya do kanati mo no odi no akra so on kan kire me ye ba ukodwa firi oni akra nyina betra ba ho oni wadam fo be nom sa e ka wo mu ja me nye e ka wa me pie ko ba bi no a me ba no na akra be nom sa oni amomofo abedum sa ho ne siwa enam ne siwa na mama betra fie hall ho efie no onana no ompe meni mahwe kodwa fie nana no a owo meni menuan mo abuchi ho no ba meni pemeni mahwe itimi ko hall ho
eniema maame no eye che me fie opa ya maame akwesi enti no tai aseme ba ya me nua ba no hu ya okan no ka wo ya bere wa wuti fie a wo se ka wo ma ye etrase ye hu de ye beye eno me ko kan o si to mo pe ko se di se maame. Okay, me nye mo asem ni anti agi wa ha anti agi me busa wo bia no mu no kre na ye hwehwe unim ko jafri ye mampa chan unim ni ye minim ni ye oyo den e mi nua bema uni abema pa chan kojo no da pa chan minti o kojo ono da mampa chan yana na ma wo kwa ma uni ano da ode drink ma me no me baby kan no pa chan baby kan no bada no okay minti o ti me da sorry ye no na me hu se me ho afo na ode drink ma wa utumi da ana wo pache so ode adro na boom nde ode ma me na me no me me sorry na ade achi ana wo sa ho afo pa chan na no akire na ya de na wo sa se na wo papa be che wa ho ma che na so kwadwo dam na panyan uni kwadwo nyinsan predodo ze uni abama no wanyemo how many times predodo ze mienu mantil mienu uni wankasa uni no wanyemo how many times 2 times ti onyemo a dan no ye fa ho okope duro okopa duro okope duro breme say endai ti ode ma mi se me no me no so anya hwe ti ho mo no piska ede amame na bia ode akwa akoyi ti wanya bisa no bo me maame amane sesen me maame hu se manyin sen na so maame nim se woni akwadwo na anyemo pa cho da bi enti obo wo maame amane sesen me maame ni hu ye no ti me maame ko no ne ho no no say ni say na makofa ti ono na ni nua na minti omusa me obusa me sa minti minya no ti ono na ni nua na minti omusa me ti ono rubusa me nam se adenti no no ubusa me ti oye no koto eduro no de breme na wo maame de onim se nyin se na wonyem no de ode ho hye ne se so omusa no ono ana anyemo pa chan sa ti denti na sabra no wan kan che o mam se mama kwadwa free ye na wo se omusa me nipa wanyem me no ono ani obaza me kachira me maame na de no anka ada no anka na mi se su ada na wo show maame ada wo show maame mi se ebia me kan obebo me papa amane wo show papa nso pa chan mire se wo maame ne wo papa da ena kwadwo tumi be frɛw ana se awia brebe no no nsuam abaya ni so brebe na otumi frɛw no ayɛ ho adwuma payiro brebe ya na wo maame ada na wo papa da ana nipa wo kra wo nim se wo nua nti mo hye dem ho kra ya fa nta mo nyare enyimere ukoda ho ma de eche bi o ma me beda ni nche ma de eche ni nyina wo maame na wo papa nka hwe debi denti na wo maame na wo papa ho na akwadwo tumi fra se beda ni dem ho na watumi akɔwɔ bra wo maame na wo papa obi anka hwe antegi ana wo twɛn ehu mframa gu wo maame na wo papa so na ma da hate na hom ukokra wo ya da na wo kɔ bra wo maame na wo papa hunu bi o ofre me a bi o ofre me a no obusa me say medidi ti me ya me say debi me ndidi ye
You so are no medidin. Ti oya no aka chem se me metina ne nchen kakra. Ti anti age, unim se eni hu kwan se wo ne onuada. Wo de won te kurada, unim. So bia ye friend nia moja ko eni kwan se wo ne da, wonte da. Acho matepe. Ti aden, ti na wo se basa. Na ye mi hu kran se wanye mo baako makoye abortion. Wasa banyi biom, wasa koye abortion. Ti wo ye mo nsuso kra. Ajaji. Ma. Osha se no dan fie se ni. Ye ben na mo sha se di mpasogoro no. Last year. Mantio. Last year 2019. Ajay. Sa, ada kwadwo so oba wa na. Macho debi. 90 Emma bebreba ewo Brokom Estate. Kwadwo so onye oba bia kawo. Nini aba ena ope. Den no yama. Se bia sika fam ananta de hyem den se modebe na okachero. Jo nka hwenkyerem. Eno ansa de okoya no aka watim ho. Na payiro. Na wasore no asa ko payiro. Na mashego. Oh, ni atete net na bo na frato. Oh, no asa ko payiro unia. Unim say busu sam. Ajaji. Ma. Unim. Acho mini. Sa. Ten consider by. Mr. Mofa kwadwo free ye. Obi obobo no. Eja obobo we. Minim say nyankuma dia na say de ntina. Unu ni ababeda. Obeye wo training wo patasi alignment akiri wo omo training wo me obi aka kire me say won oba training ahomache enti me manaso ate baabi owo bia omra no meyi na no anye sa huri na ebeto no me why o maame ko sama me akosa maame ya ye frasa me kwa o ma o si o maame yare wan police station asem o papa bremis ka say me ko yi asem no every police station ya me nua no o tu no o America no o bremis ka say me ko yi asem free police station manko you see e branch esa so bad this anya mra asem we na me mako police station mako report to asem no nia ye be chi no e kwan a o de me ba no fa so no o be yi na no o bremis ka say me ko yi asem no free police station enya adwuma iskana da o menya ne hwe ebio o maame no ebe yi akora ne ma no ena me kire ne se ne ba no nya kwasiade no ye ya enka wo ba no ko ne nya ne ba enam kwasiade na wo ye ndi no o ba fi ono no ebe yi nioma no ne ba ne ka ho na me ni ja antoa so nya ma ema ne ba no emra emeka na num asem. The MTN number you are calling is switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Let's say ka ubobia mo ekurubano mo so no so ya ba ma na ne ba o me fa ho kura ukuna to atwe me fa ho kura so wo pese ku me ba o de odi ya me ba no so wo yesi a enen na mafo ya de ya ba bi wo obi a so wo de ma kura no akron da chon agwo a ne se wa no a wo ti abrochire no e na wo be ka chen se wo yi ne yema ade awe asan force de in musem kan e be kan wo nana no kwa kwesi ni ground no e be kan ma mi pemi ni mi ma asem me yem ma onu atimi ka chen me se ne babie ni wa wo fa ne ho efia ye ti no mi nua ba no e na asifie no e na yatim emire esem bia e wa ha ye nyina wa ha me ma na mi nyina wa ha no o ka che me se mintu me ne me yire ene me ma entu frufie o e ma at kwame ata
so ka chen say ne yere ne mba omuntu 50 o kwadwa free ya bo homa na bo no we ko firi ba bia o bia ontie Auntie good afternoon. Hello. Onana na kasa no. Onana no. Auntie good afternoon. Hello. Oh. Hello. Hello. One mo chinimra habi sabre wa no. So here you main denti na bebia ye kan Bible la kan say ye bususam e dia homo fa no tra Obaba ekwomo denti na ye kan say ye bususam Obaba denti ye kan say ye bususam ne say papa wei ani abrantie no e papa no wo mo ye moja ba ko te ye hwa da chinsu so so baba di obaba wei ebetumi abase wei kura wongo ana betumi so di musuo bi abatu no so se na bra bo be sai kura abibie ni wa so mo be ye moja fly ade bonia oba pata se body kura e woni pa mu so ho aso se enu ana nipa ne bebre ye eno be tete wa so se be ma bi kura se wono an ye fumba kura woni nada adi ajimi no enu ye tie ba ko bi akoda bi o tie nche o se o so free 2 years say oni opapa dwan na papa ma ne twetwe na de twetwe ma me no I say we dey we sausage carry or say that sausage we dey mempe what dey yakoda na ma sebe be ma no na himfie ho nyina o ma ne babo nwi no awurade o ma ne babo nwi no yesese me say ni pa ko American say ti abrochire wo awoni mo ho she obaba adu bre se ni pan bebre won ma ye chi won ba force call ho ma dwene mu we wabodam we ye bodam ni total enso de ma yanka se ya chiri kuma se abodam fo na sa wura we ye nso mu say ya chi na fo wo ba kase mi do nyame se me modam enso abodam we ye samfu we say ade abusu sam ni asam tantani ade tantani fi kura be no ade ti na se basa obaba enti no kwasem ni nkwala na de o ma ye ne de no kwasem ni say ma won amamre fiefo asote na bana na suma kwa hene amane o se pussy for so share abantero ni ya fi mi ache no pan bia so pafutu ababedoi so for the customer pafutu ayi ababedoi ti obapa enya se wo ya kan tiraje mu ansa brante ba bi o bia ani oni pa bi on papa bi nyo ye be chi no ni adina ko na suma kwa hene wona amamre wo hu bia o makwakoye amakoda wezu so ho asan na dachi akofo musuo bi amato akwala so amna brabo akwaye basave be wi ase kwa na wo adi awo kura no okay adofo we de tabu pa tabu musukese pa no mabọ no die ne be kwa koba se munyina mu ni mu so mu ye nriafo na mafam enye ofa asempo no akase ofa asempo do ori ni nua na ase no ofa bampo ankenye hwe munyam ye nnuafo bi ni na chiriba eba ema no mare mo ho nti o se ye fo mu nkonso ne nko dware wom ye wi abema no so ya sa ache no edina kwakotum wi ye jerin be ye 25 years camp ensai hwe ono no anyi si abofra ne nto ndio onimnyansa kakra sen abofra no onimnyansa na wona we ye panyin no wo wa hu nyansa akra nso hu nyansa oni akra nada ye fre wa switch off omra no meyi ni ho ano na isi ano no akwakwa ye se aka meme bi ho meme bi etumi sa de ne ye wo beti ase o ne bada wo beti wo so wadi we trum no wadi we ha no wadi we umi enjai sa de no ebe de ko na Ghana krampo akoso Brother brain nyina efisa emusisemu ya omodi ibe efisa musisemu we odofo so wutie me na wo bra bi mu se unua de oni ne kwa akoda sen unua oni ne koda sen sisa wate sisa ne no krampo no edi musuo edi num ye kese krampo bra busua no ebia sisen enka wo enso be kaka nda chibi no ene be ka wo anka wo na ka wo ma na ka wo nto to asofo nyina enti mumye njai boni nketenkete ni yehye suma sa ye di no mumye njai
akranso de onya ye ni se ya aye ni da so ni dem then ye twene probesa man no onte inti mu mi asesa na mo fra no so we was 16 years 15 when it da ho ye obi pe o so untumi mbo parents mama ni and for who the parents no omu tie bia so mo ni so ye hihihia wo de ka chewo o ka chewo no mo ye obi bi o hu se wa ka chewo ba ye no man ni bibi anfa nti mu ye very careful very careful pa me do besia se na me di ka na first me so se na obe subscribe I like no wa share the amame no emia bell ne so no notify se bia obenya me videos ni bia de ahwe macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.